O te whatalo whātu I le whawhonga tāpua I asio tātou atunu. I le fio lau fionga I le au mamalu o le malo ma lau masiofo. Le a fio sui o le fono sui tōwhia. Ia whapea le tāwhatolu o le malo tu tō tasi o Samoa. I le pūlenga whatonu, le whamasinonga, ia ma le Pālemia. O sui o malo mai whafo, ia whapea whaururunga ma mtanga duenga. Ma whaalapa putonga tu ma oti ma pisi nisi I le atunu. Pa ia o Samoa, mai ona pono o se ia o atu I ona papatu loto o te whāturo atu. O Sam whainga ua ta oto I le angatonu I maota ma malaifono whaitawina o le tātou watunu. Ia ona o manatu lea o le a whatalolo. A olo whaawau le ngā ruenga tātou malo e tari atu I le pipesi o le fiva po naivi ia po le dengue fever I le atunu. O le lipoti le tai au nei mai le tātou mtanga ruenga o le soifua malolo ina. Nei le asongfua sofao au kuso. Lua afe wasfuru lima. Ua o atu I le lima afe ono se lau fitu se fulu I latou. Ua ali ai au aunga o le fiva po naivi. Talu mai Januari o le tausanga nei. Mai lua afe ono se lau se fulu iwa. Ua whaamaonia I suesuenga whaapitoa le whalemai o laboratory tests. Ua aafia I le whaamai. Ua whailo mai foi e le soifua maloloina I le vaiaso ua tuanai. E afe whase lau, whase fuluono, ngase fou, ua pēsia I upolu masawai. E au fia ai le tolu se lau whase fululua, ua whaamaonia I suesuenga ale whanemai. Ua whailoa whalau I tele e le soifua maloloina I tu ainga, stereotypes, o le vairasi e lua, o le fiva po naivi, o lo o pepesi tutonu o le tunu. O le DENV1, e valus furu 5% o I latou ua ngase ai. Ma le DENV2, ua se fulu 5% o I latou ua afia ua ngase ai. Ua whaeloa mai foi o le fitu se fulu tasi pasene o I latou ua afia e la loifo o le se fulu 5 tausanga le matutua. E o mai le so e toa wha ua whaamaonia ma le toa tasi o lo o masalomia ua maadiliu I le nei whaama. I le teimi nei e se lau se fulu 5 ngase sa tau fia I le whalma. E ono se fulu wha ngase ua toe manuia ma tea itua I o latou ainga. Ai 5 se fulu tasi ngase o lo o tau fia pea. E lei se tasi o tau fia I le vaenga mo ngase tingaina. O lo whaawau pea ngā ruenga a le ofisa tonu o whaalawelawe whaafuasei a le tunu o le New York. O le etau te sirisira mai o lo mātou nonofo atu ma whaururunga o mta ngā ruenga o I lātou ia o lo te iulu I le ngā ruenga. Mai o lo o whaanga solo por kalambe e whaatama I ai no fuanga o tau tuufua ai namu. E au fi ai vaenga nei. O le whanaina po le fumigation o nuu a onga ma no fuanga whaitele. Whapea tātou ofisa whainga luenga. O le whanaina o whale a onga e lua se lau, lua se fululima I upolu ma manono, ma whale a onga I was fulfitu I savai.
whaapeai ma le Universite o Samoa, le Universite o le Pasifika, ma le TSS. Ua whanaina fo'i le whalemai whaitu malo uma i upolu ma manono ma o loo whaatino ngā luenga mō vaengo le atunuu. Ua mai tauina o loo mawalunga ai i lātou ua fia. Ua sitia le auaunanga a le mta ngā luenga o soifungu maloloina ma le kolu se mū mō paina toto whaleo leo mō ni ngase ti ngaina. O le whamaina o ala vai o le sivaenga tāua tele lea. Whaupopo atu iai le auina o la pisi te tele i le atunu atoa. Lea ua whatulanga mō le aso sifulu tolu, aso lua sifulu, ma le aso lua sifulu fitu o Aukuso. Ua asiasina o ainga e lua afe, fase lau o le lua afe ma le fase fulu lima. I nuu o loo mawalulunga ai le tūlanga lamatia e ala i le porkalame a le ainga manuia, nuu manuia le tātou mtanga luenga o tina ma Tama'ita'i a tina e o nuu ma Afioga. Ia Samoa tātou te momoe ma manu a e saua mala e atiaga. O le nei walofia i tātou i nei lui tau le soifua maloloina. I le nei fo i vai tau. O te momoli atu. Whamaisenga i ainga ma mātua o whanau ua mariliu i le nei whamai. Tātou te tauwhai i oe whatasi. E le whaingofie mafutanga ma mai ma pele a mātua ma whanau. A e te tea ono le maliu ma le oti. Peitai e maua lo tātou mapusanga i a ao Yesu. O nā o ia tātou te maua mai ei le whamawhana whananga. O lea e whai eia o masui o le tātou malo i o na tawha e fia. E mamoli atuai le whaamaise i le anganga o le atua i a inga ma mātua whaavavau. E tu walalo atu pea le tātou malo. E pei o na tau mwhai atu e le soifua malo loina. Ia whaatāua ina o le tū mamālau teli. Ai mai se lava i le sio manga o ainga o nuu Afioga. Tātou te ngarurue whaatasi e whaamama maota, matua maota. Tau o na tū maupea lo tātou mataalia. Ina ia tafi ese no fuanga e mau ai le namu e ala ia tātou ala vai matulanga o lo tapu e ai ia le vai. Ia o se upulea e mamoli atu le nei tae au i le anganga o le whaama lama ina ia si la fia e le tātou atunuu tā penanga mangai o inga uma. Ia ma le whaamoe lava tātou te ngārulue whaatasi mo nei whaamoe. Ia soifua ma ia manuia. Good afternoon, Samoa. The Ministry of Health has provided the latest update on the dengue fever outbreak since it was declared on the 17th of April 2025. As of Sunday, the 3rd of August 2025, a total of 5,670 clinically diagnosed cases have been recorded since January this year, of which 2,619 are laboratory-confirmed cases. In just the past week, 1,446 new clinically diagnosed cases have been reported across Upolu and Sava'i, including 342 new lab-confirmed cases.
2 dengue viruses strains are in circulation. DENV1, which accounts for 85% of confirmed cases, and DENV2, which makes up 15%. 71 of these cases are children under the age of 15. To date, there have been 4 confirmed and 1 probable dengue-related death. Some 115 patients were hospitalized, with 64 discharged and 51 still receiving care. No cases have required ICU care at this stage. The government, through the National Emergency Operations Centre, continues to lead a whole-of-government response to this outbreak of dengue. This includes fumigation across villages, schools, workplaces, and public places. Fumigation of 225 schools in Upolu and Manono, and 97 schools in Savaii, as well as the National University of Samoa, the University of the South Pacific, and the Te Sese Institute. There is the re-fumigation of all district hospitals in Upolu and Manono Island. There are targeted operations in high-risk areas such as Samoa, Nu'ufou, Vaiteleuta, Vailelefou, Vailele, and Toamua. A blood drive led by the Samoa Red Cross Society in partnership with the Ministry of Health continues. The ongoing cleanup of waterways led by our Drainage Committee, and national bulky waste collections, which are scheduled for the 13th, the 20th, and 27th of August. Household inspections in more than 2,045 homes have been conducted through the Ministry of Women, Community and Social Development's Ainga Manuia Nu'u Manuia initiative. These inspections confirmed that poor waste disposal practices, stagnant water, and overgrown vegetation are major contributors to heightened mosquito breeding places. Cleanliness is everyone's responsibility, and it has part of our lives as Samoans. I urge our families, villages, all of us, to take every necessary action to eliminate mosquito breeding sites. At the same time, we should enhance measures to protect our families and loved ones by wearing protective clothing and use mosquito repellents, use mosquito nets, especially for children and the elderly, and to seek immediate medication attention for dengue symptoms and avoid resorting to traditional healing for dengue. On behalf of the government and the people of Samoa, I extend our deepest condolences to the parents and families of the children we have lost. Our children are dear to us, and the loss of a young soul is utterly sorrowful. May the Holy Spirit comfort the parents and families of the children we have lost. We remember you in these sorrowful times and in our prayers. It is important to heed the advice from the Ministry of Health. For parents and guardians, please seek immediate medical assistance if your child develops dengue fever symptoms. Do not wait
until it is too late. Early treatment can save lives. Our government remains fully committed to protecting our people through continued prevention control and awareness efforts. We thank you all for working together with us in all our efforts to overcome this outbreak. Let us unite in prayer and in our efforts to protect our families, our loved ones, and our country. Soifua, me manuia.